Bona lelo langa ukuthi life ayina-balance. Sihlele emsebenzini ilunch, sibayithuma out, sihleli nabanye bocheri bayi4 siyacoca ngama-relationship. Kucala umngani wami uthi hayi mina nje macheri ngithe awathembekile. Umuntu mina wangithithela ngihlala naye endlini ajole emsebenzini abuye kube ngathi vele ngimngedwe empilweni yakhe. Hayi wathi angakacedi wabangena omunye walamantombazane wathi hayi madoda nina nizinja kabi. Mina lengisanda kuhlukana naye umfana ungithithele angenze iprofile pic ku WhatsApp yakhe i-background photo umachetha nabantu indodakazi yethu eku-background wangithithela kunjalo. Nina nithembekile kabi. Wathi loyo angakacedi wamfakazela omunye wamantombazane wathi hayi amadoda izinja. Mina ngimlahlile vele kule nyanga ephelile lo bengithandana naye umfana ngoba besiye emall bese siphume emall ngiyamthethisa yena wayitshela ukuthi ngimthethisela lezi zinto bekazenza ngekhathi mina ngithi ngebathroom ngithi akasale athenga egame lento bekayoyithenga. Lo mfana mina ngimtshela ukuthi ngebathroom yena usale uhlela ikhesha ucela namanamba ayo. Ngamlahla ngazi njani na ngiyamthethisa sesiphuma emall ngithi wena yini inkinga yakho waye kahle kahle ungalaleli mangikhuluma nawe uyaqala uyaxolisa. Hayi askisi sithandwa sami cela nje amanamba bengenzela ukuthi uma ingasebenzi lento esiyithengile. Uthi hayibo bengingamthethiseli naloko bengimthethisela lezi zinto ukuthi ngiyabona ukuthi ziyashoda yena wakhipha iqiniso ukuthi usale washela ikhesha mina ngekho ngisebathroom. Ngavele ngamlahla lapho ngabona ukuthi hawu ushela njani ube uhambe nami ke mall. Vele madoda wathembekile. Wathi omunye ngiyanizwa nina niyakhuluma amadoda angathembekile niyothenga afike ashela wena ungekho omunye bamjolele ay profile pic. Mina ngathatha ama savings ami nganika iboyfriend yami ukuthi yenze certificate sokushayela umshini kuma power station nasemayini. Wathi angasithola leso certificate wathola umsebenzi ekusile power station eMpumalanga. Hayi wangishintshela umuntu waqala wahlala sefonini. Hayi ngokuhamba kwesikhathi ngavele ngayibamba indaba ukuthi loyo muntu usobuyela yena no baby mama wakhe. Yeka amandla ami angaka ngamnika more than 10,000 umfana njalo mangiyabuya ngama Friday ngoba bengazi ukuthi akekho right emalini ngimphathela 6 yamabhiya. Namanje inhliziyo yami ayikacoli namanje ngisazama ukuthi ngiwathembe madoda. Ngavele ngabona ukuthi yabona ilife ayina balance.